Biografiju bi hteo da vam iznesem. Rođen sam 11. marta 1965. godine, usavršavao se u Velikoj Britaniji, u Londonu, godinama u raznim koledžima, Cambridge, Hastings, Canterbury, Oxford. Radno iskustvo. Već od svojih tinejdžerskih dana, paralelno sa učenjem, edukacijom, obrazovanjem, pomagao sam svojim roditeljima koji su se bavili privatnim poslom. Sa ponosom i ljubavlju mogu da kažem da sam zajedno s svojim roditeljima, a i sam učestvovao u mnogim privatnim poslovima koji su bili prvi na ovim teritorijama. Od prvih mesara, odnosno proizvodnja roštih mesa, i dao idejama mnogim uspešnim privrednicima. Sećam se recimo kada je bila proizvodnja sokova, upravo vlasnik Peđa Zlatnog traga je bio u susednom lokalu i radio je trgovinu, tako da juče u razgovoru sa njim kaže šteta što nisi ostao da se baviš privatnim poslom, jer si imao i više ideje i više potencijala, a i materijalne mogućnosti da postigneš mnogo više nego mi koji smo uspeli u ovom privatnom poslu. Naravno, Iljadi sam prvi koji je uspio da Grke dovede ovde i da neke proizvode iz Grčke, od girosa do sličnih specijaliteta, pružimo u ono vreme sankcija i izolacije naše zemlje. Želim da vam poželim u novoj 2013. godini da vam političari i svi činioci političke javnosti srpske omoguće da u narednoj, znači to je 2013. zaista imate više posla sa lepim, dobrim vestima nego onakvim na koje smo navikli u prethodnih godina. Iskoristit ću priliku da napravim jednu kratku retrospektivu dešavanja koje su se dogodile u 2012. godini koja je za nama, prosto i naravno nastavka pregovora sa Europskom unijom o daljem pridruživanju, temeljenju nekog prosto odnosa koje svetska zajednica ima prema nama. Da glasaju i da izabiru svog gradonačelnika ili neće izaći, poslušat će one koji pozivaju na bojkot i onda će dobiti gradonačelnika koji je Albanac i koji će raditi za Tačije. Još nešto, ja sam ispustio za ovu godinu, za iduću godinu se prijavili Laura i Laban, dva pokrajinska poslanika kojim je stranka omogućila malo da bolje žive nego drugi, pa bio bi red iduće godine da njih dvoje ugoste da budu domaćini, pa vidjet ćemo ili ja imam im predat po jedno parče da im predamo. Ja ću Lauri, pošto je Laura duže moj saradnik, evo ja ću Lauri, a voli više žene i muške, pa u svakom slučaju. Moja porodica važi za neki mač u meni, da li to pravda ili nije nebitno. Pričamo o ovome da je prostitutka. To je bila moja sramota da je skakala na stolove, igrala, mešala. Ja sam rekao, pre godinu dana, sine, molim te, budi homoseksualac, sam nemoj da budeš narkoman. Jer njemu samo bila bitna i dan danas sopstvena guzica i sopstvena fotelja i ništa drugo sem toga. Današnja poruka je jednostavna i Srpska napredna stranka želi ovim da pokaže da nije samo danas dan žena, nego da u 365 dana u godini treba da žene poštujemo i ovo danas predstavlja na najlon pijaci pokazatelj da moramo u svim delovima grada da žene poštujemo i svuda da je ravnopravnost kako među ženama, tako i u delovima grada. Da li je to u pitanju centar grada, da li je u pitanju prigradska naselja, nama su sve žene važne, bitne i ovaj dan želimo da proslave onako kako su same zamislile.